Putang ina ka. Putang ina ka. Putang ina ka. Madam Tonyang. Hi Max! Magandang Tonyang, it's me Madam Tonyang and welcome back to my channel. Another day, another vlog, and for today's vlog, magkakaroon tayo ng isang matindihang challenge with Mother. Hi! Biro-biro pindakan ng Koji channel. Hi! Ay, magkakaroon tayo ngayon ng isang matindihang challenge, which is tatawagin natin itong Whisper Challenge. Medyo madami nang gumagawa nitong challenge na to, pero this time, gagawin ko with my mother. So, kasi adine, adati ipasagot ko kanyang mga kwang, ay adati agkasti ka na earphones ka. Habang adati tugtog na, madyakan mo no anadji ko. Tapos hulaan mo anadji bagbaga. Basahin ang jiniwat ko. Adati, every tamang answer, may katumbas na pera. Oh, where's the money? Meron. Show me your money. Every tamang answer, oo. Sige, pagbigyan kita. Tantananan, every tamang money. Oh, 10 ito, 10 na word. 10 na word. Ano ibibigay ko? 10 word. Oh, yan o. 1,000 pesos, 10 word. Pag nahulaan mo yung tamang answer, 100 pesos. Go? Sure. Go. Simulan na natin. Basahin ang jiniwat ko Mamangid na. Ano iba baga? Mangmangignak. Mag-ibay nag-start. Mag-ibig na kang ating nag-kisot kasi ka nag-gilig ka. Ayan. Mamangid na. Tonton. Ano din baga? Oh, go. So, first word. Nagpiksa. Go. First word. Orange jam. Orange jam. Orange. Orange jam. What? Orange jam. Orange chop. Mali. Mamintalo ka lang mabalik na. Orange jam. Orange top. Mali. Orange jam. Orange chop. Mali. Wrong. Orange jam ajay. Okay. Orange jam. Oh, di awan premyo na ajay. Next. Puto. Puto. Ito. Ana? Bigsa ka? But. May iba kami dyan, Ana ajay. Nadita ba? Amahan, ano yun? Oh, wrong ajay. Pan yun? Puto. Ah. Puto. Next. Hilot. 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 Ah? Hilot. Alright. Tama? Oh, 1,000. Ano 1,000? Ay, 100. Hilot. Oh, hilot yun, hilot. Next, 100 na. Putang ina ka. Putang ina ka. Putang ina ka. Tama? Sabihin mo dara. Ina ka. Mali. Anong? Putang ina car. Okay, suwitin mo na. Ina ka pa na. Putang ina car. Ay, putang ina ka. Okay, next. Oh, basta may 100 ka. Pusang kinalbo. Ah, Pusang kinalbo. put inabol. Ano? Pusang kinalbo. Ina mo. Ano? Ina mo. Ano? Pusang kinalbo. Ay. Pusang Okay, isa pa lang. Oh. Wala ka tayo Next. electric fan. Hindi, wait lang. Okay na yan. Next. Matilnong. Matilnong. Batil itlog. Ano, repeat. Batilnog. Batilog. Matilnog. Matilnog ka. Anak.
Batilnog. Ano? Matilnog. Batilnog. Mali. Matilnog. 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 Di ba Ilocano words yun? Matilnogan ka. Matilnog. Yung balnawan. Balnaw. Matilnog is Balnaw. Next. Putang inamon. Putang inamon. Tang inamon. Putang inabol. Mali. Putang inamon. Putang inamon. Lapig sa unay. Putang inamon. Putang inabol. Putang inamon. Napigsa. Napigsa. Napigsa dito. Putang inamon. Putang inamon. Napigsa. Mali. Putang inamol. Una na. Oh, last. Last na. Count to 10. Count to 10. Ah, Count to 10. Count to 10. Hututin. Count to 10. Count to 10. Kaununid. Count to 10. Count to 10. Nagpigsa na tuktok mo. Count to 10. Count to 10. Kaututan. Count to 10. Napigsa. Dakay. Ayaw. Count to 10. Kauten. Kauten. Mali. Lasan na yung pera. Dun, dun, dun. Nagpigsa amin data Dun, tuktok dun, mo. dun, dun. Napigsa Mabingin ang It's count to 10. So, at natin na alam, Ajila, yun lang yung na-prepare natin. Yun lang yung na-prepare ko. Last chance, bibigyan kita. Last chance. Buo na to, pag nasagutan mo yun. Pero mahaba tong words na to. Sige, mahaba. Napigsa. Okay. Tap naman naman. Ultramicroscopic silicovolcanoconiosis. English? English words? Ultramicroscopic silicovolcanoconiosis. Nag-ring ba? For 1,000. Nag-ring. Ultramicroscopic silicovolcanoconiosis. All, matik gets. So, ko na last chance. So, kung Ultramicroscopic silicovolcanoconiosis. nagparta ka ang gumaget. Ultramicroscopic silicovolcanoconiosis. Ay! Ultramicroscopic. Ulit. Ultramicroscopic silicovolcanoconiosis. Wait lang, 1,000 to. Ultramicroscopic soporto. Sorry. So, pati... Ultramicroscopic suppository. Ulit. Wait lang. Ultramicroscopic silicovolcanoconiosis. Cellulose. Ultra microscopic suppository. Phosphoric. Suppository. Okay. Suko na. Wala kang nakuha, di ba? Isa. 100. May nakuha siya 100 pesos. Yung last word natin is ultramicroscopic silicovolcanoconiosis. Jamie nga, yun ang mukha. Isang word lang yun. Pinakamahabang Nakuha ko word. naman yung dalawa. Ultra microscopic. Diretso yun, one Hindi ko word. nakuha yung iba. Oh, for 1,000 naman din yun. Ultramicroscopic silicovolcanoconiosis. Diyan na nga ako nagtatapos ang ating video. May nakuha ang ating Mudrakels na. Anong nakuha mo? Yung batilog. Ay. Ba't may batilog ba? Basta may nakuha siya yung isang word which is katumbas ng 100 pesos. So, dyan na nga po nagtatapos ang ating challenge for today, ang ating Whisper Challenge with Mudrakelia. Huwag niyong kalimutang i-like, share, and subscribe itong video na to. Pag kasi bumit ka ng i-like, like, Like,
share, share, and subscribe. and subscribe. 1, 2, 3, go. Huwag niyo kalimutang i-like, i-share, and subscribe itong video na to pag nagustuhan nyo. At kung nasayahan kayo sa vlog na to, nakasama ko si mama ko, comment down below at gagawa pa kami ng madaming videos. So dyan na nga po nagtatapos ang ating video for today. Maraming salamat. Once again, this is Madam Tanya na nagsasabing hindi hawak ng mga bitbin ng ating kapalaran. Gabay lamang sila. Meron tayong free will. Gamitin natin ito. Bye! Bye ko lang na. Bye! Joke lang aji kwarta. Madyo ka kwarta to. Wala daw. Joke lang. Bye!